Mare, o mare, nagmalom ka nga umayag patayan, anyaman ti labasan aya. Gaya dugad niya biring ti labas mare. Nalaka awan lata agarod. Gaya mare, nabalitaam ka di nga intaray da ni Auring di ospital di Rapi na heart attack ka no mare. Ala talaga mare. Apo aya dadyo nga kasinsin mo. Siguro nagner-nervyos man ang data nga kasinsin mo Marta madiman nga nakasingiran. Nabalitaak din na minsan nag-payout ka no ti porpis kinagadto pa utang na nga porpis mare. Permi gamin data nga kasinsin mo mare. Pag sawsawan na gamin tinakautang kinyana. Isu siguro nga na heart attack Warta la siguro tagtartaray tay utak nan. Isupay amare. Di magamin nga nagpalpalo data nga kasinsin ko sika. Mga mare, apay niya pagmarmaritesan nyo man nga dua. Ni Auring na ospital. Win mare, intaray da kami di ospital ko na ni kumare training na atake ka no mare. Natayon. Nalapi mamat aya. Atagamin, permi man siguro luksaw na nga madina kasingir. Kino nampay amare, kitamla tibiyag aya nga talaga. Isupay sayang nga aurora aya. Limaing lagaro dun tay sakit na ididay, bukol tay suso na. Kaya pumare, nagsublinto kagamin data nga negosyo na. Hangko mga tagidaksen aya kumaring grabe malaunay gamin nga agpatubo isuna. Isupay amare, maragsakan siguro dagiti napautangan na awan agsingiren. Kaadama anak na mare, Nicolasa ngay, may sama nga balasuba si pinagyungiwat na ajay. Manaan na nga ron ati negosyo ani inang na. Isupay uray no kasjay mare, ikararagan tay latamat iti kararwana ni Auring. Lalo king kamari training ta kasinsin mo nga buo. Win mare, amok nga ado ti madiyo nga nagkikinaawatan niya kasinsin nga pakawan ng latan mare. Amo nyo da kay nga dua? Exaggerated kay nga istorya. Intaray dala ni Auring di hospital di Rapi kunak ng si Bibiyag pelegya tao. Nag-OA kay mo dun. Si Bibiyag pelegya tao pinatay yun. Amoy data kukwaan nyo. Mapabarangay tala nga mabiit dito. Napiyag pay pa? Win mare, iso wag kayong OA nga agistorya. Mare, isunto mala nga iso ti papanan na. Isupay Amoy da kay nga dwa. Plastic kay mo't aya. May pakapakararag pa'y kayo nga nalalaman ko si Bibiyag pelegya tao kaya yung patayo nun. Ham mga kasjay mare, saksak payan milang iti good news ay news gayam. Isupay Ewan ko sa inyong dalawa. Kaya manggarag mare ti matay nga Auring ta barbaring pangabakan. Kita may saka mo. Anunsyo lang kumare, wag kang ano dyan. Ipokrita ka nga talaga mare. Oy, di ako ganon. Alam nyo yan. Arot?